Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nasitasi kabisa shatsawar hadisi zelera zinu minani iliyo joju banda banu aparise message ni bihao awonge handani do homba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ke rishelewa ha namu wanono Mwenyezi Mungu arnike umri mle na maisha mema. Mwenyezi Mungu ajalie haini mahala walu mwana mkumori tingarama amani na usalama handa hahi Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu tijaban leo rehilizani kajana wajuhamdu nguyenzo wajuhamdu na mwonar mazirezo mbaye mkudu nguyenzo na unikandu leso za malezi ngar shukuri yao sha sandano nise neshelezize wanyanyasir shinda nao harmazerezo zinu wareje mbabi dingoni ze video zao wareje izo intervention zao wareje wendu angalie banuwa uzirondo kwa warabasenu Facebook ndo zima besengu wadua zao 30 jours nguzima sha kada narangalia utovada buno ujewiri no mavu mastehi no subutu lona na jana harmazerezo zinu abasainu unuandisa na mbaye mkudu ikawe makazi ya abasainu nga Ulaya Faransa ni Marseille udungwa ni fahari waseda budu uikoni na wasaya wajijua wote pia wakahelwa ukaa mabala ze kufuruzila na ujewri ula na uchofu dabula woko ujiushenkezi wa mbavi yabo hojuma wao nga walimhaji nga warazida waondo akakazesha posha ujewiri na urongo elu anzao wadiwa za kabala nga wanashe wao wangali yao wende wamba kwa jaka ujibulwa pour eux tout va bien zenongo ça va balango una haki bahe ekausi kusisiri waniliao yezi johi wanilia rishangiriao yezi johi shangiria rijausi kubanu riheza leji wujua wonti pia ngamonao ngardezi wao ngarola pisi wao ngamumrengoni mazahidi ni makomore wakaya ngamweshile yao ngamju wao ze intervention hizo mkauzishia hiyo tabasainu ngawazi zingara wenda baheka usiku wajamru hawazingareza nkomiyo wotore mwasibo tiwandisa zililo ngamona orla piziwa wanungara benase wao wanungara shangazi wao oi badi mbapa alashio na haina hali rjo kama fenya ikamba palasho rangu 2016 hata leo kwa wajabu hamdu hunya kopia mbabi sha ni muziseni emana kanyiwa harahindi emana kanyiwa jorla pizali mwanzao mdirendezi nyama mdirende haina taratibu shaka usikuja ni mgabilini rimameni zekoniza hanyo awonyi niso umbanyoti halafu na uziro wasaya nduko weleza wa nongo nziro nduko za babaroko wowo beseo ziduaza gotwesha bajua mnaja wala ola mbaba mwana ola mruja unjenga umlapizao kamfanya labeka ibala ni sisi rulohun mlapizao ngasina family ngasina miji ngasina wana ngasina hizo nyinyi ngamhotika nyida mnanizo anyiche juzi wananyasi wafanya video ya kasho iheze wananyasi rishina nao pia wahia usiu na wala uzambabi warongoze mbabi haudiro kwa jaka warongoza mndu shabu kale wenjawan sifumba hajimba swalihi ya walo Faransa pia wabarbara hai desperari rizaraula yabo nyinyi mamboka ya revumbwa hajimba swalihi yabo desperari revumbulwa yabo nikamtelo kakamvumbwa Isa Zali yabo komori vumbulwa idharaula
ikamdharau Fathum dharau Komori ikamdharau shanyinyo na akili wa hanyu dokaya ikamdu mzima havu arende nayi havumbula arijaban bimjibu yawe desperate pia ngao ngeri hawe deba ntijamda mbadili ngo ondoka na baraka leo kaja sama kaya kamjaporo je banu malapiza Idrisi maisha wandu washangilia yao yezo makaya ya sotir dazilo usamba Idrisi wala huyu shezo ngo kwa Idrisi leo wala huyu abange na mkena mnayo ikarja banu gabili fahari mwele karvumbu fahari shaula ufenya wahanyu la ufenya wahanyu no ushashi yani ngamsongoji shangaza nyonzi pia bala fahari de mwanya asiyavumula hambanga ndo fanya siasa fahari ya mjumando razida mjumando hene katimu mwambiani kamna ushinda mbunguwe mndu Mwenyezi Mungu ya mtukuza na mchanganyi hata na mwambe hata wa Mwenyezi Mungu ya mtukuza hamtukuza hatesa joka hanza ya mbunguwe hizo harambia chabe semzia aba bon lazima ndo adiwa zakaya yekuntu ya subuhi zilo hale wa shashi na se razangare kuntu yodongo hisoma chayo zilo hale lazima ndo wenju mwadwa za kuntu cha haina mndu weshelo kuntu yende dua ya Mwenyezi Mungu yani dua ya iboko yoni saiduni ya heli ya kansi kabati mondamu joshina dhuru mondamu bahari ngozo mdhuru inambia kahindi ni yu'izzu liman yasha wa yudhillu man yasha Mwenyezi Mungu yotukuza uyanzao habungo yanzao wana halafu ngoto na mru ajwa kati haribala nguyengo Idrisi yamdo balika ko doshinda mimi ngamamini Mungu wangu abonge namkirazi mzuhara kama ndo bakara madeba politiki bakara ma politiki kam haina mwango mdo hubuwa wondu ndo huzingara batoli buweri njie karna usindi haribaye garjo dunga emiziki eli mdo hirema namret istamishao banu kamna zamangali wandu wa Mungu na hikma ngona akili ngona misomo ngono mduja haji military ajaba na kaza mharu mafungo haribala no tablo la no tab haja heya hala pisa mazamana daula hambezo nzawaya hapa ngomi yo mwasiwansi wajamlu haji military moto na mtu fadabu haji mzee wa sija ramba ristahiyem titi yastahiyem deli mtume Alisa irhamu saghir warhamul kabir ani kajamba na mstahim huranza kabla sababu mhuajo ni nafasi afanye nza shamba na mstahim titiranze kem titastahilwa abola mem titingu stahim nokati si ujua kaya yo kajamba na meme litirjao sinjema shahabu abu mwango garjo hudunga rende abongena mretse lokana baraka wokaba ila wahanyu numundu ndaho ozalendo nganyi wahanamba woko nyinyi mjidekena nafasi kama mjojo urila pizza mrideye haikari mjibuni hawala hazaya wala mza wala jau wala ngena fami wala ngena yenye namrejeize video za hanyu namrejeize intervention za hanyu besi nganya wade kamtujo kawani ngamnongorongo wanai kamtujo kanga mlapiza wangu kamtura mbuwaze ngo Yesu shenga mrambu wao mjote na mjikomie ranzi mashallah habasanu hajimbai swalihi harare hadonor doleso na mrejeza video za hajimbai swalihi za hali mwangalia na mzireje mazangali na mrejeza video za hajimbai swalihi za zamani mwazangalie na mjohelewa alhamdulillah ngabo wenji wa karma mvauo awasainu wareji vuru warejei waelewa kasiasa tizibui tusova dabu ti shajuzi mna msumari ya tsotso ramtiti mna msumari mtiti afanywa juzi ne movement ishangiri ya uyezi wati pia wahamuo na aboko ajavumbwa wandu wenji wakavumbwa mdudo komormant na mdudo desire leo ngabo ndo mari desire shangaziwa desire ola pizza wanga yode wanga handi sarangu sundai juzi yom twambara mzuirat
kadezirenga mumjuo nono mumjuo zema kwa mimi ndaparo handa ni mjia kaka mjuo e vision yake ngamjuo faliki yake ngamjuo mumjuo nono ndo desire shabo juo wandu desire eni kamjuo rongozana mwabaka narkera dibanga rongo nai garla pizao siasa silam nai siasa ngalazimu likane ani roni session una yo haki ndaparo jabandu na jibu mna manongozi nda unai shaim tsovuara zida hojiba nafasi ado jela pesa ba wala kwa mjibu wala mndu mdaza ilmu ngalazimu yonihe yaqili ngalazimu yonihe ustarabu ngalazimu yonihe ekam jina ne majulungwe sitoka majulungwe mristahi ngardo mstahini abonge mananyasi mbaye mkudu rejei mbaba tilaki na didi na wala kwa jeshi na parisa zembi wa zamba nize kufuru kwa uzamba neze mena soka uzamba Mwenyezi Mungu atoja hautunzisha mbabi ya kiyama kaya warashukura Mwenyezi Mungu honika unono warejere mazerezo cha utunzisha mbabi ya kiyama ndo akahadiso lejeza wele akabantu ketsina mana ojiro wadorongo wabarabo mananyasi mbaye mkudu nasina ndo azade banu harmezerezo arlapiza cheka wajibula la jibu mzaji zauris ai kamrongo za naranzi kabla hurlau mumajilaumu mwangalia ile pala sholino libuwando otofada bwa Facebook ya januando akabanu sisi ristamili bahami njiri ridaza basojo rungu amna msumari ja pa mravure nyoti pia mjuhe muo maandisa jamu hano kukajja mhusu nyoti pia bavumula mndu mzima shabu mwana mahafidhu shabara ekam bavumula mndu ulohuna bavumula sonti hai babo nyinga mwiloke ka bavumula mndu lokomori mrivumba sonti zabanu mndezarau zabanu mndu waruti zabari watukufu jakanda nkemle tandarele zane mwelewe relewe ukanarikubali nartahe lini ranzauri heshi siasa bismillah malapizo bismillah ujewiri bismillah nide mmonao bano ujiro sisi nondo kaya haina samdua devie mbabi nguso parade madhama na hawaileti haki itija wana mmarenti gono na wote ujiro kwa fazana nudunga na nufundana mafizu ngo tayari wani ujau kensi bano ame Idrisa bajamba jajao cha kutayari ngombe kaya jimba iswali hurongo nai banu fahari ngomba yote namna siasa banu cha wewe ngo tayari jambe tilaki hurongo nai yemu mafizu fahari hurongo nai kadonga uparo heya banu mrongozo uparo mbea jimba yekazangwa mfano cha utoshina mbeza negosatori ushina ba Idrisa rongo nai ushindi namkerazi ikama nzuri fanya siasa wallahi alazim ngaroro ngwa siasa ko ujojabanu yamenongoza ndo naza hensi irajabanu ujojambe halapizo banu shekamla jala piza ndo banu ngujula piziwa ile piza miji hatu ngarula piza miji hao ngono yule mndongo ra kandareli wane bani kartsumana mimi ntsumana na mndu nyima opoza wahangu mimi opoza wahanyu nyinyi ma opoza wahangu mimi opoza wahanyu haina mwango mjo hubuwa wondo njo njia niliposte urowo tsara ndo komziuchi ayo aswiti banu zerezo zinu kana kaujaziri rahate gabandu waelewa ka baada mahana maha ya vita bonze zitarahafu wakanizo no uchafu wakanuo rahunu ndani hata wajendo bonza hata wajanje Ulaya ombabahanu wajo tsongeza wahuwe wandwadi wanze nekawa waja kati Facebook ngwatoe minyanya
donc haina mndu anzwa huwe aribalangu huo ndo tsonga jambe azali 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 ngaja lale dzina lilo libahiza wenje na Ulaya akaye mnanzwa pashe usamba bana mtu hakomori ha mtu exit bana mtu hakomori ani minyanya mafiti donc haina mndu anzwa pashiye ngusojitakara langa opposition hajabara adungu video tenza maore hasibara bana mtu hakomori nulo abu wafanye siasa wanzo watu wezalo lokomori rutona haja nao kujizema iza kapiga za wanu kwa bahari mnamo ina debe ikahumde arobe ya maore ngojana madofu nga maore de Faransa mimi ntwanza uraisi wewe kuna kwa ushina ukiraisi uwanzo uraisi kwa chino ashina na zali wa wayone vision ta uraisi kwa chino ashina na neban hao wanzao mto wa tauhamba ka wanu mimi wallahi alazim mimi banu sona na baba ako anarema baba kwa jojibi wandu siasa maopoza baingwa mbani sisi arjua ukaya kabati mndu banu karatina mndu kabati mndu narema wazalizo kweli shaizo ndabo ngenzi nido kaya mrutu azalibo harbanu malujaja remensi no pejo kaifu samba bomba elewa ewewe mana utotayari wahambaze ngoe zende kwa ngopo zamba abale problem wa wandunda siwala ukabandezo kweli zamba abontu joja ndi hana azali nifumwa na azali na babala na mndo hangu alangu libo ula dondo dingoni wa wando hatu donc banongo hisiuze kweli changwa rao hariwa ndo akansula yao soja wala pizza yabonga mfanye sasa mndande kama ngufanya sasa katuje amini ngufanya sasa katuje zanzao ngufanya sasa katuje ediranzao shabala ngufanya sasa changuro mndu akanti Faransa ngufanya sasa changuro mndu fulani wallahi alazim wamdu lider ya kandidar madhabotira nzohuja ganamba kabanunga songa remazali shenge wadoka mndu mnajinar mentinu twazali remen emaluja rementinu pia ntwami kadukar kusha oh ala kulli hali ngafanya mdi wanu sisi soko mana bure na bala ho wandu akaona shana naona wandu bako wakadhalifu baula ulai wajavuzo watazen kuni moroni enyungungu yo Marekani harabo ngwapi hao abo mjo muhula kazelefu ba tuvu Ulaya njamhati mbani zankuni moroni nengeni ngungu ya Marekani hariabo ngam donc abu mimi njakana nkemle watukufu wana marshinda nao sisi maudi mimi nikaje ngamona wasima ndio sima ndio hanyu de fikira za hanyu kartuzu kubali eza hatu kamtukubali ekamri de yanga to humde yani kamda de Idris abakaja dia wako mori abo mahafidhu kaula pizza mduja hujibulwa usizibahate na diaspora be diaspora mkawenji bakawenji adokarumeze zindabo za madamano ya hanyu yao wamwelewani watawa haina mndohunda bahataja hun maswani mwenza akili arejei hakati akayolo kaya uhadazi na ndabo zinchi haelewa njamba kabasi tabu ko mori mashale hana katamjo zamba nani mwekoza njamba kabasi tabu mwe jengore ngwao akatema jinga ngare ngwao dokweli shaina mndu ya kaulaya ya ishazenda boza kai hopi hata yalibabia ya jabanu uo uenza qili waelewa amrinza mbekaina mndu mwenza maana Faransa abakamjomba mdezilo haina mndu mwenza maana Faransa ulanamba muamala ufanya Faransa ukaja jokano wakati wa hangu helinu ya jamba haina usikungurongo na sikurongo wallahi ono
yabo joji negociateur na wadambe mabaidiri wa so tingaro azoko nga mndongo wao ngono mndongo wao shaninga mkalkuleo na dakika wonze shamduka tsida honi 24 sur 24 ya zahir skari bala ila siasa ngono haina mndulo ula yakabanu hori jarwono kujize kagawe na wana gawe na faminga am mshende hazini nganzonde hazini wana gawe ngoli kola nzonde watahe ganzo fanya donc wakati mshashi leo karjana mbakaya vanu sisi ani mangai hoyoti ya mndu akaya warende hana uwade haina kata shamna njia Faransa utojuhamu leo nuko uje hindi maana tubaki komoro hindi yenini maana matubaki kunun yenini nganya monopola Faransa bande ni mahajai nyinyi mwambaganya akili za rume timjam kanti ekamtanda onojina waje benjam du Faransa utojuhamu 2017 sinja Faransa hatawa wala hatawa 18 sinjia wala hatawa 2021 tende wala bahi haina mahanda Faransa yaba kana kaura jenza yani ilainu diana rohombi ekawaisha mwanyanya wohende ihula otojuhamu hamabala odo yenye Faransa hamabala do monopoly Faransa hamabala wo do na ruhusa wenda wamba ujinga na kana baraka mkiravi tizamba juzi ngamda jeka ambo Mwenyezi Mungu amgabezi koma haunu rasida ni haina wanunga dokanti waangalie faida na hunda mahaja na waradezira na hindi abonya na ya fahari na ya ndobi harende yabo mora wa janaza mwambari ife mbaja uyeri rende Mwenyezi Mungu rengo yanzao esanzao wakati yanzao kairize de basique politiki hafaida huwa Komori bem Komori katina faida johunda kamna jamanu hadi ya wandu mwamba kabati maji narishie nyinyi fikra hanyu borazida ewe fikra mdono hindi ukaya wake maji amin sinawezi shangonzo uje kabati mwenje okay yefikira hanyu mdono hindi ni mwamba ukawuti ye jana makayazo mafanya hindi ezo leo mafanya ramenyandazi akabanu kartushana nando basi wanangaba ndurushana nao banu kwa kana dhamana jana leo mtongona leo haranda super hero leo ngona vision njema leo ndio utoze le son leo hana muziki kiki waka ministre de l'intérieur indongo ifanya faida kwa Komori hindi leo sobaruka unga waziri hutola sabilu atawjutola na opposition harabo yo ariabo yo siasa kami leo nganyama madunge Faransa yo akatinga yo mwamba ngama dawla haki dawla haki ngama ndao sori mwasisi lohonu hanga mandara me Komori kamili ekamu yanzawa Komori kamili nganyanyatawa au watawa wajwa kansi iho walona matashi walona zitora dura netsino na mwazingare mwauzise mwabote mwarejeze mahakama nyoti ngamjwa ukaya baka guvernori banu ya mbangu buo konti ho wangazija ya renge mishahara ho wangazija ye banki yo hata leo kejabu ule mapesa nga oposhoni haya balaja kanti Faransa ngamanza dawla haki ekejaja wakati mo para Hassan Hamad muzi sikarfanye mapesa nu yatanda rejwele kashe wanuka tun wantsando wa siasa fulani wanuandu wanzao haki na Komori mbawe zinda unai ezabirando ngazambao shata ezabira ngwa uzisawe ezabira sheri mfanya wewe hamabanu heli mabao siwa ile banu maude karo habana mtukore makosa mbesiwema na yote sidemna ranzao aka wondo uzevu la metsin ruano ando akawa no dia sambi hata lo sambi katira isi sambi mwema sambi jao yote de malezi ranzao silo kaya we mwiki ngara mwe puvari uroheuke mwema we mwiba urende nai we mwema ba urende njema yabone sensi jona faida leo hajimbe swali hingu to sagiri sharti mamadu
Iyo kasi ngozo nda ngawe na mrudo mao onge Faransa hapo mtahe muzi seze mbia tsimasifate ngawe na Mamadu ngawe na Shafi ngawe na Abdul Samadu ngawe na wao ndo kana ani Shafi ntujwa kama na kanuni na soma Somadu omna kana dhamana hunu watawajaza kwa Faransa wauzise esha wataza hindi ewa kanza bar hindi emana tojwa shina na hao hunu watahenti hindi ngota kole mfanata udu ko bala joni kezwan pour ebalem farata udu ko joni kezau donc want go to la wado tote mafubau e faida na hunda hindi bora pizana faharibu ande ya hundu faida hindi mebona hoda sunu faida hindi yensi hundu hindi kabati simambiani kaya siasa zintinsabuho eza hona nyasi walobonze wa sabu halisi akawafanya sabu hozinji makapuka bese wanyasi 28 nao wafanya sabu hozinji waati serikali ya Mustafa waati serikali ya Ziko waka serikali ya Saida Nguha haba sainu kwa serikali ya Ashraf hewe halafu mla juzi samizo watu Ashraf esha mndamene hata faharia mndende ani mndende mnele hende ya msemo tajara jaila hakabanu ni mnongoishi ya sente ha gouvernement de transition ese kamna joyambe wawandu boko wafanya hazi wafanya taratibu tanga bombaisha nzima itongo wa reconnaisse na famati nzima ina mndambie ye Mustafa ye tijindovi ila ezakana yani ye secretary general du gouvernement ya hema na mama hafidhu ye rija wondo mani wondo siasa yesi nsabu za gouvernement de transition ani ma giant sabu ha makapuka yenti ndayo wakubali ranguba na hata leo abona mweleo kaya na mzie bazi nsabu ho kama ndo msangise wando ndo mikana real no myeshi ho ndo China zindwaji kartua kati wansabu ho no kana baraka inu siasa na siasa dohene sound zonzo fanye uremezi liombi yo haki hao shoto kahena zorme ti zombi na bwandu mwani ya omozo mwarejize banu wakabanu lewe nungu ambao kabati pare no arambi watenda hubi ngwabo kabati mwenje ukanda hubi urati ndaba hawan kabati maji yakanda hu yonizo sisi riskiti haure muzi saoni leo amjoni hadalani Mamadu yakenzi Faransa akomodo ko atindongo Mamadu mduko harende hawaziri ranje jazalwa harumenti nu hata juzaja ka vice president haransensi nu na hidha pashanza hatawa woti wambazi ainguza hao nguzana mwezerezo namna wasarifuze ze mali ze situation economique namna timbenti inumbi watawanda kansi ulana mara komodi ko timwenje yahura tinda hu mamatu kabati maji huyaratinda na nyimkareze mwanyene ze mali mrambia wanyi keze mali zija ngamine discours ya Sambio ikatama ndutambia Sambia mbaka baja 175 millions de dollars yo à peu près 73 milliards amfikiria plus de 73 milliards mapsayo harambia kayote utapa ayote uliba mizahara yaoti ya uliba malene ya mapesa hundenti abangenyi wakomori kama nzo pare na mwambe yapsanga yapo kama nzo maji na mwambe kama nzo monje na mwambe harumwezi henza kabati ngora zuona harengenseni kaikililu warumwezi wenzo kartina raona halafu ndo ule wakenza bari ngoma opoza wadamba kaya kabasija uko mori kaba ezo mafanya rapu wandasi ezo mafanya karno bondo una fas kama ndizaya ngasana na shwatu ngasana shwatu karno jo udaza njemde ngwandu wao mwanzike ndo mwate juba iko wanadamu waridhuru mana mama hafidhu tuparuhuzisa parhuzis wajamvio banu ya mapesa ya 6 mois yonizo serikali hamba ya 9 mois enfin wajali banu 6 mois walibanu 6 mois ye 6 mois de salaire ya henti ya to budget ya komori ikao pano daba ya psamenji ihulu group ndahu
ihulu pompe urengeze majina hapa wandu wao wanyisa pesa wali leongo maopozango wa maero lazima reshelezani akabona shi watu wadoshili yao wajukorangalia mjue banu andu warema wazali banu andu hindi yema opozanya azali andu wakahindi do mfano yakiki haka mtu hindi haka waziri wa azali manda kamili zaidi ya manda hata jotola ngeopoza ewo mrodi shangaza leo ewo andu wahimilia mamadu leo na ipede sana andu wakahindi andu kanaezi banu wakanaezi banu donc abasa unarwa uzise hizo mwafanya ndazi ikawarijibu bismillah wokwa benze de bayo yamba wokwa benze ndo uzise wokwa benze juzi mwishia mtukufu ikiludhani henenge mwali wa bukarimu mwali kabatunzi ya mwali katatashilio mali womna karaisi senka enga tukafunye matu afanye mwali basi kwa jomrabwe hakanesinye tuire ofanye zino wakana pia mwali hajala nguzuri hazali na azali abasaini kama zamwangalie mwali azali haraje juzi nge mwali kane mwenje 24 sur 24 ikangonjwa aeroport mala basaini ngabosha nteshindo ajinabo sha mwenje wajua tu mega mwenje wajua ufanywa basaini yo tena sha ikililudhani ni haundo aninsujola msubiando bi henengo kwa sababu kama mwali ko tijau hata passport ko tu ani hata mranzo ya passport sharti ngazi ja ukaraiswa daula ukaraiswa turia hentinu emana turenga hatwa hindi shangula umwazali doka na baraka na rambezo ukiri yo nafasi hanyu shamtibaeka mtifanya baba ndidua zakamka madhamana doka na baraka karjaliwaza ede banemba na ruwana mimi ndonyo banu ndo kamti hadawa ko mori msifadarte batwana shi watu wadiwaza kamka na dhamana banu kamtina mafanya ganya hake begar terfanya na mambe shoko mori ngwajo bima azali haka banu amweshelewa amanda basainu wakati wanduan jali sa university kange wa wao wazir Mohamed Ismaila conseiller wa president leo rais wa hezeje 2027 akaopoza makati hayo bahema ngoro mando kama karti tayari karti kiasa university akaopoza do kama loka ya ngoti do kama na do angali ya faida hindi ngoja alhamdulillah heu zamba kamanu kama opoza kataka uona so hema ngoti kwa matini namna hiyo na reshla kata portable kautilwa hawa ngonzwale mapesa wale wa ujau amweshela wana basaino serikali desulata wala wizi wajao portable ija donc mimi ntwanza malezo kaino dukana ezi ya twamba emu hii hata ijo hisa ya nare makoti temalezi nanzao amandoro kubalezi liyo riremezi liombi ezafanyiha zamba ezlombi zamba akada jutongeza waongozao waani warengeze shan tukubalie siasa mala pizo na ujawiri akaya na mtwangale rangu wala hata leo bardeza na kadozinji la bizana kadozinji ezabadili hinti okumura hundu hinti mora wa janaza mabazali afe hafu yoira rambeni azali ngemdora liwa janaza tufa wambeni wa irali azali alme kampani ya ka actor wa hezelongo hizo mbe sharif sikamna jana ngamwe shelo shazilongo hizo zipanga mbe sharif wa irwa wambeni wa janaza orohele majankudi wa rewu azalinga na muata basainu ngemdolo janaza tufa ai ndufe somgwanzao wandu wenji mabana hanyu wazuki wanyu muirwa wa iho nyezi mgo watamanya azalinga na muo ikaizo katumika na hikima mwiloka azalika na roho habari nga manzao azalia ka opposant diza hakara isi haresevoti hashindwa na maguverno za marais wazisiwa na madepite hata kandida wahe
mzwani hashindwa haranti ezidiza kamjaishia karjaragwe karjada ya mdu kanti ndo diza mkane tinu mahakume borazi ngojamba mimi au kaipedese yo parti akanaiz parti akanaiz ekabao babu yo parti akanaiz borazi ukana dhamana el maruf uka el maruf borazida risaidi wa msadabanu hu deturne uhuzumaore telemedicine risaidi wa plus de 2 milliards ondo hela ondo rangeze e maternité uka directeur urenge 500 million hurumie mna nyumba uhataka uvuja kwa hapo ulo aba ya baki huya wamia mguna mrehemu Abdul Bari Yusuf baka hakadhamana abo imatakao pia za edizo hazitaha hatora hunjia huwamia abo huranganyaze mazirongezo pia yo tarehe ndio yabo mdokara baraka leo mwabuka Yesu hangio kartina unono kartina edu kanaje borazida leo razida ni ha popular yemdu ya botwa na lingi ya kautolo biro ha ya vurzar mabeni no jolo anondo haza wal maruf harana ha popular nge donneur de leçon abasa ngo nondo nguko chendo wondo mondor mishilelew Mamadou mdu yarenga 5 milliards ya mangu tio pare bahani hatambeni e pare ya bahani hata trashamando ya bahani wasuli wallahi wani besabo besene heri le trashamando yongyo 8 milliards awe sa ishile mbaku plus de 8 milliards wakana 5 milliards kwa yashota parente mabahani hatambeni waule warnikoleso chiza jirihindi wayanyisa mama duhambia wandu akanakushia na mtena majankudiyo banga karundezi ajorejei warenga pesa wanyisa fanya kampani wali wandu warnikoleso leo ono dukor hada warshangaza donc wanu karamba mlifanye bila hanyu wanu ngamshangiria wandu wakanaizi wenjua haunga nyao wajanga Ufaransa yabo na mwapare mauzise wala mba wana ardhi wala bala zonde yone malezi moyatia banu tizamba ngamzambo ngamrejenza ameujonsamihi wabedila mshangama oskule journalist jesha kongulo mhono Ubaidillah mshangama hanambia ukaende wandu wala hawawono harume kuje ya jua hapaona na bunjilo yabo henda haone makupukupu haone tambazaruju haone jao haruha waratenzahe wallahi tallahi billahi wa rasul izana biyazondo Ubaidillah mshangama tizama ngamreje ngojo nsami shamanzo ndo leo kaya ujinga ani no utovu dabu wa jarmentinu wajanyonda ni leo andu leo mloma opoza leo rikama opposant 10 ans karjarabwe karjade yamdu karamdai shara tuzamdo dabu nyata mdo aiziajo hisamto juhamu wa mrebwe mfanja alafu mpange wandu andu zanyu walo ulaki sikartina parti hanya parti ngaja na mwanzo ni mabaka msina parti abasana mdu pia hatowezi au ni se parti ya shamanzo ni daula haki mimi wallahi alazim wakati nadoishi ya baja mouvement de jeunes wa nyao dola hakarmenti wallahi alazim soit apprécié akabo ndio kama mibadala fikira shabala dungoni mabo mama dota saya wala madunga na wandu hajimba swali ni wanyao dungoni mabala ashrafinga na wandu wala imonanya si dungoni mabala dini nasuringa na wandu mahafidhu wanyanya dungoni mabala ani bala na munye baraka ngana wandu bolton wandu ahe dungoni mabala ani bala wandu akaanza ni mnuto ngalendu zahe wana yuslifa siasa sokari banu ikaside duzangu bahi ikaside mwana mabahi tidalilo
Sinahelilo siasa ni conviction bwana sikana nafasi ya ukamndohazi wa daula na ngubo mwenye baraka juu azali etika o post titolwani sambibo azali rashindwa bahi wandu mabana hangu wakaurejei wadouzi siwa maskuna haenda tiparwa ngorejei shana mustenezi asambinu tamantuhanda ndejei wallahi alazim amna wanama kwa tago hunu mjini warejeziwa minja kubalina rejei rijabo mwenye baraka juu sikahazini mndo juu wakavoti wa deputy baina ya Raulu na Limhaji wardiwani propose ya kahambe ngardo unikaja ngardo fanjao no usutenera ulusamba minga mina parti ya politiki wanto wa hazini yo tanto zikafonctionnaire wangazija ndotoro ata udham ani fonction publique ngazan tozima je conviction politique cheka leo wala ngamjo kaola leo asdalilo na kana baraka sdalilo mwanzo wana nyasir shinda nao na rekadre de bazatu na rejari mwe siasa na rais bagesema kama tasinjia fahari na mtazahi no wao tuwalia sababu etiketi na maana wakomeru kwa sata faida leo fahari ndora mbie zurfanya na yo haki ya shika huridar hujibu ngoto joshemeza hawa tile zilo huridar jibu huridar jibu abonge nyakanda nkemle amara saya mnongo maunu ni bushira komoronti pia juzi ngamanya sambare balaska amndongo wo ni apeze womdo ko ngujo kaya katikilo ay katirobo kilo rand ene mnanzwa huwe Facebook no ni mnanzwa julo lo sija ya de yazali ya renge ya sinze bianje maore ama panana msahanu ulawa ila honda tartibu na nchi Faransa takori andwa waratsa na ngo ilendo pashie kwa ngo pashie abonge watukufu nizungujwa nikiza khair kama benza nizungwa pone sharche ma andu yine mahasidi nizungwa jali yo mahaumu bedene ma ninjar men sihat nizungwa jali ya benulie mu dawla woni wema sulman ramzingiza nizungwa jali ni mndu azingiza rais azali ulobavuni mwahe mwambi sondrabo nizungwa mbenwe ya mndahule na rais azali akamjuka ya mndu mzima kana udensinu wae cheka na shinda undensi ngara musonsiri mshangiri sedna raisi omahaunu unumwa haboko doma ha hetwa ma he komor akomor ngwali ndao omahaunu ze infrastructure za usuzo sabro pièces kamil he kam gabe omahaunu akomor ngwali ndao waone omtsamio hel maruf omahaunu akomori ngwali ndao waone ze projet kuu wa Tanzania zijuhe rangue za aeroport zatu eshido Shavolovol le Grand Moroni ikao zote pia zifikiswa kanjonza no mahaunu mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamwa wenzer kana morzuana inshallah ta'ala Mwenyezi Mungu ajalie haina wakati udukora sezo manazim Mwenyezi Mungu artaulie mndu ko ngujo faiwa komori mndu ko ngujo fikire komori mndu ko ngujo rongo wa hele jila komori kamwa benzi Mwenyezi Mungu ajalie yake mndu wa he ejanibu ya hatu inshallah taala Mwenyezi Mungu ajalie waondorishinda nao banu Mwenyezi Mungu ya sasa nyina mnaona tatu par honda zamani arumenti nje dunia hangu mchele abontu yanga mndu mamfanyo siasa tuyetiro hombi namnongo kama mfanyo siasa Mwenyezi Mungu ajalie hamana mnana haba mrejeido yode muhimu Mwenyezi Mungu awe biswara njema na macho mema waangalie wandu kusaidia Mwenyezi Mungu awe macho mema na biswara njema weshileye kawalarika likazali abinongo zinji jarifu marejeiban sedna rais izar hunda juzila zisirejei jao ezijao sedna rais ujo akato kawangalie
rangalia ndo anilo entinu haya ngwao wangalie si ndo nikelezwa maana ukane upezo macho na urangalia ikikartasi ja fikiri kado shifi sana rais bomo haunu ndo mwa hawa heze etwamaya he Komor kartina droit à l'erreur sana rais na mimi ngam aminu ke twama henti ni baki bodungo juha ho sana rais warawle bweleo wanu wakabanu ko twama raona lewenti kamilingo haruma chantier ngarona o zenzia ngarona o mwenje utulwa ngarona o zazamaji zitulwa haruma masonti pia ngado tsamilwa umwa haunu unumwa hawa boko kumoni ngwali ndao zenongezo pia zinyenziani majia tuaruma sinunga ngando tsamilo umwa haunu parezi njiza hisa ndo tsamilo umwa haunu ela pitali zanongoza sa yes zihaza he zansabu hoza 2027 nizuma janleri sirejedi ngoni nizuma janleri wasuli nsabu zote fanshiwa ngaronao namna wajipanga haruma turisi l'hôtel Al-Amal yanzuani wa wao l'hôtel ngazi jazam alizi aboko zitonzi yani ngasfanywa ilije zurumishihe mahani izo pia ngozifanywe Komor abonge sisi de hanzao ile duaru mbele yao una hobe uoni mwema na fikra njema na bisora njema Mwenyezi Mungu ajali haina lodungoni mwa hohe kinyume ya mbenuwe umtowe haraka usahewa ndo wahanzao bangwao kamnu katuhanza bukana hanzenti ngladundu hanze nganzenti haukaya haina jiri harmentinu ngizodungo jwa amde jeindo sirumishao sina raisu he dawla ngaladumuri monile haya rat akngar monile haya bungaronile enti haya shemruta mangonzo enti juhe katwanda raisi bomndo andrabo mdukonzo mataka atampaka ndabo tosa na salamu juhani katamanongozi mtambishani amyosamihi njakusija itonje mandovu atampaka ndabo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair.